Ndugu zangu, nakwambieni vijana, tulikuwa vijana, tulikuwa watoto tukawa vijana mpaka sasa hivi wazee, lakini kati ya uzee huo ndani yake Mungu katuwekea tabaka. Tabaka alizotuwekea utawakuta kina mama wanazeeka mvi kutoka hapa kuja hapa hivi pembeni pembeni hapa pote peusi. Hao matatizo matusi wanatukana barabarani, hata ukipita matusi ya nguoni, hata heshima hamna kabisa. Lakini ukimkuta mwanaume kazeeka pembeni, huyo professional. Nani? Mwanaume professional yani wana huruma kweli yani, wakiwa maofisini na nini, ukienda akiwa daktari akiwa nini, mtu mzuri kabisa kazeeka lakini sio kazeeka kama nywele zangu hizi. Yeye anazeeka Mungu kawaweka hivyo. Lakini wanawake walozeeka hivi wana matatizo, matusi ya nguoni, hawana hata aibu.